قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون. تو چا حرام کرے خائص اللہ دا طرفنا اغا چ حلال کرے دپارا دبندگان خپلوم اور نور پاک رسونا. تو دا خودی دپارا د ایمان والو پجن دنیاوی کے ودا سے حال چی واجب دی دپارا د قیامت پر دغسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چپوئے لریم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو یقینا حرام کری رب زما بدکارنا آغا شخکاری داغنا و آغا چپٹی اور نور گناہونا اور حدنا تیرے دل بغیر حقنا اور اللہ سر شریک جوڑول دائے کسانو چھ ندی راجی گلی اللہ دائی پا شرکت بانے سے دلیل اور دروغ جوڑول پا اللہ بانے دائے خبرو چھ تاصف وین لرے بدلیل. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. دہر ڈلی دپارا یونے تشترے کلچ راشی ددیدہ نیتا نبشی رسو کے دے یو ساعتوں نبشی موقع کے دے. یا بنی آدم اما آیاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے اولاد آدم علیہ السلام کراشی تاست رسولان تاسو دا جنس نیم بیانی پتا سبانے آیتون زمان چاچ زان بچ کد شرک و کفرنا و نیک کا عمل خبل نبی حسیر پایبانی و نبی غمجن کی. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آکسان چھ دروجن گنی زمگایتنا وجباولوی گئی دائن پڑھو دا کسان دی اور والا دی و پائے کے ہمیشہیم. فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. نسوگڑے لوی ظالم نے دا شانا چی جوڑی پا اللہ بانے درو یا درو جنگنی دا آیتنا دا کسان اوبر سیدیتا ددی برخان مقرر شوینا ترائے پوری شراشی دزنگ ملائک ساتنا اخلیم و تب وہی سشوا کسان چتاسو ترامدت شہید اللہ نسیوا دیبوئی رکشوا زمنا اور اقرار بو کی دی بقل زاننو چی یقیناً دیو کافرم. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. دیدوی داخل سے پائے ڈلو کے چتیسی ساتھ مخیر پیدان انسان کم جو داخل سے بور کی دنام ارو سدا کسی اور ڈلا رتنے دانت بگی باخر مردر مخنو ترائے چکلا اور جم شیری پائے کی اوزیم ابئی رستنی دریز مخنوں پبارکی یا اللہ اے رب زم
دا کسان دی چنگے گمرایت بللو نور کدیلا عذاب چن دورنا اللہ بوئی دا حریو دا پارا زیاد عذاب دے خلاکن تاسو پوئے گینا وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون او بیا مخکنی مشران دریم رستنو دریتام نو نشترے تاسنا پنمانی سورا والے اسکے عذاب پسورائے جس کول تاسو